Hakane ko video ngini page part pangwe ka topik kedeka diabetes. Lane kajing pang ka bangin jukot kajing pang shini. Hakane condition ngi la banyu iba ladangi tas shini kiubha hakas namjongi. Ba ladangi theu ya ka shini kan longkum ne ka FPS kan long shispa ar confusioning ka RBS kan long arspa mg per real sheneng HbA1c kalong 0.1%. Lada kini kijing theu kibun ban yakine kibala tha angne kamot ubriu lene kabriu kala bandan yaka diabetes. Dan shibun jat kijing pangshini ringin shimtang kato kan tali kibala kamlong koman ba. Ngin shimtang yakine kisau banta lene sau jaki diabetes. Kabanang kong kadeka type 1 diabetes. Kabaar kadeka type 2 diabetes. Kabalai kadeka gestational diabetes. Pat kabasaw kadeka pre-diabetes. Nakine ki isaw jat ki diabetes bakhamlong kaman ba kadeka type 1 ba type 2. Habangi bam jingbam kine ki jingbam kikla no shaka glucose. Dane shini kabangi khat kaman. Ya kane ke glucose pat lapang kala shaka energy dane kumka bor. Kenang pangilapan reban kata. Ngin shim tangkum ka nuksa ba kini kide kijing bam ke bangi bam. Bat ya kini kijing bam lepun kela syaki glukos. Bat ya kini ki glukos la kejit iki bat kila yak lelang bat kesenam bat kia tengkat habu tiet senam. Bat kemet kadan kam ya kawai ke hormon ke bagi kot ke insulin ke balak pemi deka pankreas. Kini ki insulin pat ki longkum kata larit ban peliye ka jingkang kenang bakine ki glukos ki lak bandrung haki sel jong kamet jong ubriu. Hakano karukam ki pankreas ki pumi ikane ki insulin. Habangi bam jingbam kine ki jingbam ki kelano syaga glukos. Bat kine ki glukos ki yat syaki benta beper jong kamet lang baki tiat senam. Bat onda kine ki glukos ki lak poi ha upan kries unai upan kries ula yok ke message bade ban pemi insulin namar kajing bun jong ke glukos hakamet jong briu te hakane ke por kini ki insulin ki pli ya ki sel bat kini ki sel ki kejit ya kene ka glukos bat ki pendon kami ka kumka energy handai ya ki to ki briu ki badan diabetes kane ke proses kam trikam to mentangin pej bini ya type 1 diabetes Nakat 6% ki biriu ki badan diabetes, 10% ki badan nega type 1 diabetes. Anda ki biriu ki dan nega type 1 diabetes, kamet ke pensniu ya ki sel jong upan kries. Namar kini ki sel jong upan kries ki pemi insulin. Te lalong na kumba kamet ke pensniu ya ki sel ba pemi insulin. Nakata kadau ki biriu badan nega type 1 diabetes, kamet jong ki kamla ban pemi shibun ki insulin. Nakata kadau ki insulin ki duna ha kamet jong ki. Nakadaw ka jing sniu jong kini ki sel jong upan kries. Kumban syu repeat biang ba. Unai u insulin ulang kum utalarit ban peli ya ki sel. Kenang bagine ki glukos kila bandrung ha ki sel jong ubriu. Henry nakadaw ka jing duna ka jing pemi ya ki insulin ha ka type 1 diabetes. Kini ki glukos ru kimla bandrung sya ki sel jong ubriu. Te kapelong no ya kini ki glukos bakin lang la nene ha kasnam. Namar ki sel kim yok ban kejit iki. Te kane ka pelong no ya ka glukos bekan kiyo. Lane hakapor bangi cek sini. Te pila banyo iba ka kiyo ka sini hakas nam jong pi. Te habala bun palat kane ka sini hakas nam. Amdan bekejit iki. Kine ki glukos. La kejit no iki da'u kelai. Lane ukit ni. Henry kamut pat ba unai ukelai ulak ban kejit ye kine ki. Sini nakasnam hadu bakin daduna. Kane ka jing poi bun jong ka sini ha ukalai ka pelong no ban sampi sipang. Nakadaw jong ka jing sampi lane lekpi sipang. Ka pelong no ya kamet jong ubriu bakan duna Bat habakum ta ubriu ulak ban yok sngew ya ka jing sling sipang. La ru ban sngew ya ka jing tlot namar bakine ki glukos ki bala ban ai bor lene ai energy ya ubriu kimpoi hadu ki sel jong u. La ru ban hir ka jingkhia. Namar kamet kam yo i glukos ban shna energy. Nakata kadaw kasyim ya ki bala don lepa ha kamet. Kanai ka pelong ya ka jinghir kilo.
Kibriu ki badan ye kaneka type 1 diabetes ki doktor ki ju ai deka injection insulin. Badan kamru ban cek ya kishini jongpi nakapor syakapor. Ban penting kenaba kamde ban QE lene ban hir de ban rantakat ban biang. Tau mentangan nyepet parsagat type 2 diabetes. Dan kumba kandai peu persen kibriu ki badan diabetes ki don ye kaneka type 2 diabetes. Hagane ke type 2 diabetes ban kapan kris ke pemi ba yaka insulin. Andrei kane ke insulin kam tre kampat. Kumban syupeng kemau ba uneu insulin ulang kumu talaban pli ya kisal kenang bagine ki glukos ki laban rung hagisal. Andrei lada kine ki insulin kim tre kam kata kamud la long le no eno ba kane ka pankreas ka pemi kine ki insulin. Te haba kim tre kam kumta kane ka glukos ka kiu hakasnam jong ubriu. Ha kane ka type 2 diabetes kamet ka pengkalabe yaki jingbam syaka glukos. Kane ka pankreas ru ka pemi be yaki insulin. Henry kim tre kampat. Bat habakum ta kamet kalat haj ye kane ka pankreas bat kalat sedang penmi duna yaki insulin. Te habakum ta ka glukos lene ka shini ka kiu hagasnam. Habadan ye kane ka jingpang ki briu ki lapan sengau telon sampai shipang bat jor ka jing sliang bat tengan shipang kajing tekan shipang hi kajian namarba kisel kim yo ya ka glukos na kata kada wat lada pibam ru pisngo tekan bet bat kajing dan ya kajing pang sini ka shimporu ban koj kajing mong hakamet bun ki briu ki bumtip bagi dan ya kajing pang sini kane kala ban pelong yaki ba kim im rengkat bat kane kajing pang kumba shipheus nem haswa ban te bagi dan ni kane kajing pang ladakat badang yaki sngi kane kajing pang sini phim sumarbha kata kamut kajing kiu jong ka sini hakamet jong phi kanang kiu nang kiu kane kajing yai kiu jong ka sini hakamet jong ubriu kala ban kata yu kolong snam kikmat kelai lane kidni bat yaki kezaru hanrai pat lada phila ban sumarbha lane kire ki jingbam kiba pengkiu yaki sini pencala hi ban kontrol ka diabetes. Te lada pidan yaki neki sintom kibala dep discuss haneng sngobha kendu yaki doktor. Padan kamru ban kilan men kire ki jingbam ba pengkiu yaki sini di dawai tikenakat kumka jing prescribe jong ki doktor. Nang banla ban penduna yaki sini hakamet. Kebalai kadeka gestational diabetes. Kane ka diabetes pat ka jukiu ka sini hakaporba pun kon. Ya kane ka topik ngan membatai remta ngan sabatai pat next video. Kabasaw kadeka pre-diabetes. Ha kane ka pre-diabetes pat kane ka sini ka kiu kandit na kabade banlong. Handrai empat lapat ban khotba kadeka diabetes. Ha kane ka pre-diabetes ka FPS kan long sispa hadu sispa akundriu mg per real bat ka PPBS kan long sispa sapeu hadu arspa mg per real bat ka HbA1c kan long 3.9 hadu 0.1%. Ha kane ka pre-diabetes kibriu kidang la pan kontrol ye ka diabetes dakaba pengkelai ke lifestyle jengki. Kita kidai dekabala exercise pendunai ke jingkia pengkelai ki diet pelane ki jingbam kia bingpor sangat ke jingdi duma ledi sekran bat le check out man lagi por. Tanghang nai kubli shibun.